So, what is your name? ማን ነው ስምህ? ዳርሚዮ ዳኬ። Jermio. ደርሚዮ። Dermio. Where do you live, የት Dermio? ነው የምትኖረው? ቶምባ። Tomba is not here. It's not here, outside. Outside the town. 5 kilometers away from. 5 kilometers away. Yeah. What happened with you? ምንድን ነው የሆነልህ? እግሬንና ወገቤን ሰብሮ መንቀሳቀስ አቃተኝ። ጳጉሜ 5 ቀን ጀምሮ ግል ፋርማሲ ወይም ሆስፒታል ሄድኩኝ። እስካሁን እየመረመርኩ ነው። 7,800 ብር ከፍዬ ምንም ፈውስ አላገኘሁም። መቀመጥ፣ መተኛት፣ መብላት ተሳነኝና ሰይጣን አወጀብኝ። አሁን ይሄው እስካሁን ድረስ እንትን እያልኩ ነው ያለው። አሁን ምን ሆነልህ? ጠይቀው። አሁን ምን ሆነልህ? አሁን ቦሌ የሚባል ጅንካ ላይ ሆስፒታል ሄጄ ራጅ ተነሳ። ጣፋዬ ጉበቴ ሁሉ ተይዟል ተብሎ ተነገረኝ። 12,500 ከፈለ። እሺ መሄድም አቃተኝ። ሰውም የሚደግፈኝ ሲያጣ በዚህ ምርኩዝ እንደምንም ብዬ ዛሬ ኮንፈረንሱ አለ የሚባለው መረጃ ሲደርስ ጌታ ሆይ አድነኝ ወይ ድረስልኝ ብዬ ቤት። እሺ አሁን ምን ሆነ? አሁን ዳነ? ኮዘኔ አዳ ሳቲ ሚክስ ሰጣክ ሳቲ ባሽታይነ ኮዘና አዳ ነጋርዳ ሳቲ ሰቆ ደርጀም ዶክተር አማይ ተጋዳ ኮዛ አዳ ሳቲ ሚክሰር ዳክ ሳቲ ወበ ወበስታ አማይ ተጋሳ ዱት ደቀሰቀሳይ ተጋሳ ኮዛ ወዳ ተቀሰቀስካ ወቻሻታ ወንስካዛ ባቀ ማዶ ነበርኩኝ። አሁን በሽተኞች ወዲሁ ሲባል What happened, Pastor? ወደዚህ መጣሁና አሁን ከዛ መጣሁ። አሁን መንቀሳቀስ ሲጀምር እግሬ ሁሉ ያ ለምን ያህል ጊዜ ነው በሽታው እንትን ያለ? ለሶስት ወር። Okay, he was suffering with he had pain in his leg and back pain. Okay, and he went to hospital and then they diagnosed him as he has liver problem inside. Okay, he spends a lot of time, a lot of money. At one time he spent more than 8,000 something, and in his referral he also spent more than 12,000. Okay, he couldn't move before. He can't walk. If he can't walk properly. That's why he used the sticker. He used this stick. The stick? Yes. He used the stick to walk. To walk. Okay. I see. Even he couldn't sleep at night. He could not sleep at night. And he couldn't sit properly. He could not sit properly because of the internal problem. Okay. And then he heard about this crusade. He came here while we were praying. He's released. He's free now. He's free now. Yes. Now he the pain is gone. The pain is gone. He received the healing tonight? Tonight. Tonight. Yes. So
Can you ask him to show us the way that he walked before the healing? ነበረ ከዚህ በፊት የምትሄደው በዱላ አሳየን እስቲ እንዴት ነበር የምትሄደው? Look at that. እንደዚህ ነበር የሚሄደው The way that he walked before the healing. ለረጅም ጊዜ ጉበቱ ታሟል፣ ውስጡ ችግር አለ። ከ20 ሺህ ብር በላይ አውጥቷል፣ ግን መፈወስ አልቻለም። For how long he suffered, Pastor? For the last 4 years. For the last 4 years. 4 years, yes. And now he's healed now. He's healed now. Yes. He's free. Walking now. ሂድ እስቲ አሁን Yes. ድነሃል አይደል? አሁን ሂድ እስቲ በደንብ። Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Okay. We're gonna run there. Yes. ከእሱ ጋር ትሮጣለህ። አሁን ከእሱ ጋር ትሮጣለህ። 1 2 3 ሲል ትሮጣለህ። ቆይ ጠብቀው። On 3. 3 ስትደርስ ትሮጣለህ ከእሱ ጋር። Okay. We're gonna run there. Okay. 1, 1 2, 2 3. 3 ሩጥ እስቲ ሩጥ። ሃሌሉያ Hallelujah. አሜን። Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. እናመሰግናለን ጌታ ሆይ። Yes. Come. ና ወደዚህ። This stick you don't need anymore. አሁን ዱላ አትይዝም። እሺ አዎ። Let us take one photo. አንድ ፎቶ ከአንተ ጋር ይነሳሱ። Yeah. Take the stick like this. ያዘው፣ ዱላው እንደዚህ ያዘው። Yeah. Put on higher. ከፍ አድርገው። Put on ከፍ። air. Yeah. Yes. This is to show for the glory of God. ይሄ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሆነው። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምጡ እስቲ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። Hallelujah. So, my last prayer tonight.